speden. C'est une roman histoire ervawes au chom et ker neuilly a qui chen penou braz ar vro. Ja, me mestra BDO de flammet gant er vespeden a peler c'hoaz. Bon, id a di médecine, une an cause a la vezen mat ganti. Ah, la var médecine, er vespeden, ah, ja. Pler or bet flemmet neuilly. Oh, en an doué, ne la varin ket deor auto médecine. Ah, perak. Oh non, gant ar vez, ne la varin ket deor. Ja, me gouskoude redeo din gouzout, pler eo. Gouzout a reo, me eus klevet a gwelet meur a dra dija amant. A rabot be a lan temose. Me dise ne a sonje, me ouma a zo koumans pa kalneo, pepeta. Allez, la varit dinta noe pler eo a pler or bet flemmet. Oh, en an doué. Mat, nous on ket re, penans lavar an raze deor. Bat, bet on bet flemmet, ti leader price. Une en a,